Unity, Victory and Prosperity Rally amai ki padapon. Lakhain ko rapo Nilip MSC constituency ke parlo. Jokiala Higher Secondary School patho aklamalong. Nifai Troxy Matyonga Cheklo Arni. Unity, Victory and Prosperity pothipi and ponpen radamai pi ki padapon. Lapen preja madinga long kaching to rasai kideng ponje apansta mi long isompon lo. Ke claim tang asai kang pupon ke langsu mi pi rong kimia long RCC atolong lapen Nili block asai adung het along. RCC atolong lapen VDC bhavan asai mstami ing pupon lo. Anpart along ikesompon laki koila matia long Kasturba Gandhi Balika Vidyalaya School ahem dokhora English High School lapen Chukiala Higher Secondary School asem stami kikim ponje apan long isompon tanglo labangso pi ratamai pi padapon ratamai pi long pre Christmas tami talon ponsi cake tami ingthan ponlo labangso amai long ali sar ko amana pengpen Karbiang long Thomas Council CM Dr. Toliram Rahang Chetongdon Anparta Assam Legislative Assembly Deputy Speaker mate Bokajan MLA Dr. Numal Momin Dipu LA MLA Bida Singh Ingleng Harokat LA MLA Dorsing Rahang Karbiang Thomas Council along Land and Revenue EM Amor Singh Tiso Mathuram Lekhe lapen Ongdung EM MSC lapen Kethe Kiding atum Chetongdon Labangso amai long Ongdung APSLC NDF lapen Congress Arachari Asong pen COC BJP asong long Chipok Donrenti Bangso amai long Dr. Numal Momin pen Kaning Jepon ke Nilip Ahawarta BJP Sarkar Bangdet pen Kaching Thor Atawar Anatsit Dambamlo Aprang Congress Sarkar Kedo Holke Chukiala Pensulinian ka Cheling Atawar Lapon Kenalo Oka Sustami Jogmi Pusi Jongpon Anpor Dakar Binglong Ahawar Aprang ke Kayang Bong Kacharo Sodo Kai Kita Bontanan BJP Sarkar Bangdet Pinke Monsam Lok Si Nangdolo Lasi Kai Kestami BJP Sarkar Long Si Jakong Harang Piponang Pupusi Ning Jepon Anpor Dakar Binglong Thomas Council CM Dr. Tuliram Rahang Pen Kaning Jepon ke Hemprek Long Liang Kostami Kaching Thor Asai Stami Akenang Soddo Pinangan Rachari Asong Otome Kai Kita Bangapan Kasor Salok Lasi Kaduk Kawiste Mehala Pusan Atumalong Pen Ke Ciri Dunang Puputat Jongpon Anpart Anon Prabjin Pen Nilip Ahawar Pen Hatara Pon Ka Chiling Atawar Stami Mesen Pen Salam Pon Po Tendar Notice Stami Pierlo Puta Ningje Pon Nilip Ahawar Stami Kaching Thor Dunja Pan MSC Pubitro Rong Pia Kejalong Le Arjab Dun Tipnon Kaduk Kawiste Stami Klem Dam Rapelote Ansose Kaching Thor Rasai Stami Klem Ponun Po Puta Ningje Pon Nilipen Philip Tiso Loti Kimi News Karbiang Long Lapen Karbiang Long atokan mo sa tami pating pulong lagi isi mahumebe lasi pini labangso may ibinang ko kay lahelo pini ningkang sampai kidolong si pini ilitung ajana kam ajana sai sa tami itung kipatun longi bagi patun uji pini Dr. Tuliram sir alang ni kapuri pen ajo Karbiang Long atokan no 26 homostia long sa tami Ongdung development aside tung klan pilong lo lasi pinilili balong sa tami ningkan po prang anilip ahawar la pendona anilip ahawar kaching tour break pick lapen aprang anilip ahawar la pendona anilip ahawar na tung chinilo ili tung tawar gawe lang gawe karen gawe grease gawe dolong gawe Ongdung ili tumalong hamoysa do kisundo setame ili tum kaching hon CM Dr. Tuliram sir lapen Dr. MLA mobina ki haipen kaburi pen lapen team Karbiang Long kaburi pen ajak pen ni bhawar setame tum random review pen ki dolong kaching thura sai tum claim long pini he setame Ongdung ISQ tum foundation Team Karbiang Long hen pen dagni li hawar to ban nia prong pen achoro la pen lang to man piwang pajerit lo la pen te ni konsensi angka long akapre asayang deng kaching thur asayang deng ka pachun ji aphan la hobiturong pia ke hai ka bori pen ajo ini RCC bridge tamin bonong lo la pen hin RCC bridge pen andar in bonong lo pen jo ka somado pen chenglok school building pen chenglok akrurang se ICCI scheme si Allah ka vedake school ta medang mon tim do prong tim long tame dak abbreviation school building ta medak puti pido la pen SOP di pen tamai puti siatan kado lason si akurang se la pen residential school ta dak kim ponlo na yok sampola la ta puti trokra lak trokera siatan kala ta punya yok sampola lason dak si akapre asayang ding do dak tower pen chenglok school building pen chenglok Kijun alang pen chenglok akapre asayang ding kapacing thuji akhan
raratum aning ke hang ke dua joinesi obidu rong pia phan juga damtang election ong dunga burti pena joinesi pini ni tumla haya sang dengan klem pon cia pansi tim gar biang long hin pet chana Sir la poisa inti rong pen para pung la MP long egi som pethak som sir. ola bang ke MP sini ko anang ding tong gitu ne kasana tum mili pantala so bang nang dimang aja sisi bisa dulu mungkin tapi nak prega asa yang neng itu anta itu karena auto mas konsisten ke klaim project pan dan kan pi dolar masih lagi kan piang bang tapi cun dia pan buri pun itu hal main sun kok lapen ketuar tame sengson pom lo lapen tender da korel lo lapen muning pen ke kam cin Sir nilip aparman al hin kan ini project appealing gelang. kali nang tum theklong pol adang nilip konsensi nola second time pubitro rong pie phan nilip hawara tum dang nilip arar tum alang ni phan ong dunga but ipiben ka pehaya jo ne pen mo theklong po sayang ding isi ke claim pon isi ke project da theklong Sir la pen ladak 2018-19 long ladak nilip belong tapi MYG kitang ke dupik latung hanang hin pen sai po. mo bang in kuri po kasi aron teng si claim po VDC chairman